Anar malakan yam kanal diala content barwani lingwa seme kan Nuer TV biya kamal anda mandunu chang kwasnyak jawaban lingwa seme bana right ka creating content lat karodian bana right ka do mi cha kuumɛ SPLA IO shaga chagaka rai wich ka South Sudan no tega torbiyeli ti shikan ka wang la ambulance ne ti shikan ka wang ka torbiyeli to no wang ka Equatoria dor nyam ni jen gwal dan wang torbiyeli to roten bana jelin ka jalarame gore jen wodi je nyoga yekel do bran che to ka je ken reaction dana shalat anetin kontin mitemi jam choda lat la ken mala right ke kwide bikene you condemn bikene la ro mishiro da la rashi mo go amijek charge compare kemechi to ka fan gak kwai gorno beje men la je ka do bran don choda che to ga je ka jo chalat gwasame chala do kuumɛ SPLA IO la de nikien tentere which ka moro bokanti na mo which Equatoria we nyam ni chala do ken chika ambulance ni dangro chiken kawang dio je shi turna me chijenen ka twinju ka jan video ma dio ja teka thumbnail dong de rejecten de nen torbil mon kan torbil dangro tin kone shawang karo shi torbil kel ka ambulance ne tin konte la nying dolwal no tin na kwa ne de konin tin la patiani ne de kontin dong mi charan mo ke joi baji nang dolwal ke je kia ba wal ba ko non gon de ko kin so na mo mi choda lat na ma leder ro de tiang ka chang jan dangra wi de kel ka jan pai ba kel ron chin dangra wi jan dangra wi di je de kontine shala do shi de ni shi bare dolwal ala dolwal meten wi ne mi muto ko morobo ci de ne SPLA IO shi ka ben wa mi shi ka beno chicken wal chicken kanang la chicken wal dia chicken ka lutit la chicken wal tin content kwana la tumga ke tin lo kanat ke kere wi ka morobo kanti ke Equatoria wa chicken wal chicken kanang la torbiel dangraw tin content la nyingdul walan gwasamo chicken ka wang chicken ka chwat kan dangraw kan torbiel to tone cha jo me cha je kwen chala do ne content lat ka mi chicken me e kuumɛ SPLA IO mene pin Dr. Riek Machar ka jom chalat ere gwazadan en chicken torbel wangtin ken kanak teram chicken moy ka bot chalat ni jen wo chicken wal chicken ganang ka chicken torbel dangro to chicken ka chu nyok kami wang ken ke so wude shal ke yakani tega joma chalat re wi ke juba ka jen ku mishit kaname chalat no men chalat kuumɛ SPLA IO mijiak so jekalong ja joma cha kwen ano shima gwa ka shaja de lat chalat no lada wo mite garing mu chituok bne condemn ke bne laro na me chodo lut sekula no shike me chituok re wi ka fanga kol fanga gwazida ne sha MSEP ala America Sans Frontier me chaja wang ajani chune ya condemn mishit kanamo atem kwala gorno bianga jala de gwada me de mutuoko morobo kan man tuok ken me chitu re we kol fanga gwada da ne shanwer ya netin ala ne tena kana kuumɛ SSPDF ala kuumɛ kirma yadit sikan ganna ga lobi ga banang na walre idul wal chikre me chitu ko morobo ne wude roje chali yakane wutti Equatoria okay ngai yana so can it con gujana dong de mal de kan no de kan right ku malka but millet can a very different chicken marketing con lat karodian so jene men chito me to ka fan gak renyal bogone chiga point de ni SSPDF chicken ne de con in kula wore which we can kamach a gunship antelope ala SSPDF gunship helicopter kenede konte buka civilian re wi ka fanga ngai keje me chala raket tele o de when me accident wala shunu whatever but who can deliver a lot plant attack me can plan already so you can what fanga you can show buka lo na kana na shi wo can do wal you can na chu nakten jene dana shi to
murai kon ka kui ko bnarodian par ki transparency malat ko perna rodien ko na me cha to gwado me mijia kana me cha to gwado me mijia ka fan ga ka na naktin moro bo taram cha naktin cha nang na wal netin kon lat ken we ke SPLA IO men biya ko ngaj banyok gwado men gorde nyo ya kel SPLA IO tele ka time ko de kan ni kon tela civilian de kan ka wa ta gonda kon tikaten ko panken gor kan support ka community ne de ka wa tang ne ken no shaling me changa no te ka dop la na we pat katen ne ti ka la rien lelo la ne te la SPLA IO ba holo ka SPLA IO kan ne kon la SSPDM ne kan ne kon la rodien moy ka bene bu wonken kum ko lokono ba ka ngich bu mi jebu kan la ya bayo shak ne kon te la SPLA IO na mo ma ke so a misha plan ken misha releken and then we can execute jo me mu gorno de nyo ya kel so wuda me shaka de compare ki shaka de par kamandan ki ka me dan show the lot re which ka fangak gwa de sha nuare sha connectin kana ka ke ngaike alo a systematic way of targeting ne re constitutional ka nat kenware kwa kala gor ka duo mi shiro da lot no kan de indian content ka morabo ngai konan wo kuumɛ SSPD abla kuumɛ kirmi yadi nishiang la jene ana buka wore ruwa bukan kuumɛ SPLA IO kana gor dew je jene shalenga no shiwona ka border dum Uganda no Uganda ne bane ka tin ka tundien lokan kuumɛ kirmi yadi ko de kan ite konte la kuumɛ SPLA IO de kan ka gor alamen gor kire jen gor jen o dara kuumɛ SPLA IO de je dakala luang dien bom dien power in de ka talwang jen dana leda ka jen dana gor jen o be je dak baka na ngai kon re wujin winimi ki kotora dew je jen morobo ne ri chup ka kin dang baro ne di kin dang baro ti cha joch ka pay ngwane dan chaga juire which kuumɛ SSPDF South Sudan People Defense Force ne kirm yadit ci ken ne ti ci ken ga displaced ci ne ti ci o ka kem so me jira me mola roje la to go gor je no bine to bi ka mal dew je ci civilian ci ga de ya ta gonde kontikten de ra chere ga kuidien so kan editi ti sharik la da ka moro bokanti still charge de ngada no ya kuumɛ IO ki kuumɛ SPLA IO pin Dr. Riek Machar no chebe mentwok ko ken kanitin kon tila plan la kalat ke beken ka execute ba kai kulo la da no ne ti no iken la na me anyok ku kana compare me changa chainen me chana nak ka fan ga ka chana nak Nasir ka rewi ka warab state me chi akir me yadit cha kure dan ci to kam ton kana gurel me cha to kala kam jana korodien dio shi ajene ne chirenal cha o cha korej kana ba chu kana blarno na me jen do budan ram chi mit ke kuumɛ na bukum be ji target banamo chi jen te ram sha na kaka da kana ke ko ci korodien bunna ko korodien ma ci kan ter kan jan korodien ci korodien nak ne jen bakkalu da raw mi moredien kene jen bakkalu raw ne jen dang raw kaman meme ba mishalke state of emergency mem baje lat ke jammo charge de lat ka unit state kama yom chi unit state ke liban ma yom karwada so na me adop mi tawo ningwa ka je mi chiro de lot no che chiang tele pare no this is what I want to talk to you about and no tele mi shala pare which ka South Sudan nuare kenetin kon tin ge ke jor long lo tele mu to ka na ka ke tele ram rach but when it is something small like this wang ne torbiel teram chana ka ken ne re kon la jidwar tin kon den chana ma gwad miten chadul chama then bukala no chine condemn chine lelde and all that ka ngi no ken na ka nuare ka ken kamra ke kwide kwal nak nikdi paina nak pan ga jagwa me ka fan gak na ga nan tema ka panyi jar so gwad den chin war chelutena and they failed to condemn that so jo me mu gor de nywa ye ke ni ko la nuare ane ban nyo jiga lero dien ban racha ka kwi Dr. Riek Machar ka gwasen be ka dobu dande yelo ngeje ka jom shalat ji international community ji gadala intergovernmental authority and development kana ji European Union ngai konti kon lat ka rodien ko ngoda Dr. Riek Machar ngoda luag yen ka roy nam ray konane kata na ko de jalun so jome gore jen wode nywa ye kelban je le rodien be atamal